تماشوانên hêja yasaya Sîzer îro li Sûriye destpêkir bê cîbicêkirin İbrahim Müslüm Çavderî siyasî ji Parîsê li gel me ye. Em dê vê rewşa yasaya Sîzer biaxivin. Dembaşkekê İbrahim, kekî İbrahim ez ji wê pirsê dest pê bikim. Yasaya Sîzer li Sûriye hate cîbicîkirin ji îro ve li gora Amerîka. Ev yasa li dijî desthilata Sûriye tê bikaranîn. Li gora bahweriyata bandora wê li xelkê Sûriye li gelî Sûriye jî çi dibe gerişte werbigire? Destpêkê dem baş ji te ra û ji temaşevanê hêja ra bi rastî wek dibe qanûna Sîzer diho dest pê kir hevdeyê mehê gor biryara ku wek dibe ji Kongresa Emerîkî ku kîja rojê dest pê bike hevdeyê mehê bû diho bû ji ber wî wî diho bû. Lê zora wê wê li ser çi hebe bi rastî ev wek dibe qanûna ji bo rejîma Sûrî çêbî. Lê ji ber wek dibe aboriya Sûrî yeke û hemû miletê xwe bi lêra Sûrî dawristandin çê dibe wê zora xwe li millet bîtir bibe. Yani em gişî dizanin krîzan da di pirsgirêkan da li dawî millet wek dibe temenê dide ji ber rejîman û wek dibe ev grûpê ku li wê derê hene ev çekdar em bêjin ê ku Tirkî de girêdayîne ewana hesabê xwe kirine perê Tirkî niha pê didin distî ne bes niha jî ji kevin de pê distî yanî herêmên ku bin kontrolê rejîma Tirkî de biriya wek dibe bi aboriya Tirkî de hatî. Kekê İbrahim dixwazim wê yekê bizanibim niha li gora Amerîka, li gora Rojava jî nirxandinên ku li medya Rojava jî tê nekirin. Ev yek dikarî bibe proseyek ya têkdana rejîma Şamê ya têkdana rejîma Bişar Esed. Li gora bahweriyata Sîzer dikarî wê bandorê bike ku proseya çûna desthilata Şamê dest pê bike. Bi rastî yanî qanûna Sîzer wek dibe zoreke reghanda ya wek dibe mîdya yanî rolek lîst ku wek dibe nav û deng bibe. Lê tu werî li ser erdê ev tiştê ku biryara Sîzer kê bike berê jî hebû. Yani berê jî ti dinêrî hikûmetê Emerîkî û Ewropî kesên ku bi rejîmê de girêdayîne eqûbe dikirin. Tiştê ku niha di Sîzer da wek dibe taybetmendiyekê dide ki kesê ku alîkariya rejîmê bikin wan jî eqûbe bikin. Wek kê? Wek Îran û Rûsya. Lê ez dibînim ku Sêzer de tişt kêm hene. Yani lazim e wek dibe ev qanûna ne bes dijî rejîmê, dijî kî ku zilm û zorê li millet dike. Yani ev meselan komên çete yani em belkî bêjin ku dewlet dibêjin Daeş û Qaîde em bêjin Cebhetun Nusra, Heyê Tehrîrê Şam evana dervayê ku wek dibe qanûn li wan tabik bibe lê komeyên ku niha Tirk alîkariya wan dike û bi navê Ceyşil Wetanî. Baş e divê çerçeveyê de ez bêjim kekê İbrahim. Gerem werne ser rewşa Rojava. Rewşa Rojavayê Kurdistanê niha Rojavayê Kurdistanê hemîn dinya jî pê dizanî, hemîn mirovayetî jî pê dizanî ku Kurd, şervaniyên Kurd, pêşmergeyên Kurdistanê di têkoşîna dijî Daişê de di xalî serekede bûn, di parastina nirxên mirovayetiyê de di destê yekem de hatin têkoşerên Kurd. Niha bi cihkirina yasaya Sîzer li Rojavayê Kurdistanê jî dê ne neheqiyek bê li hemberî rûniştvanên Rojavayê Kurdistanê xelkê Kurd, Kurdistanê ti çawa dinirxîne? Bi rastî wek destpêkê got wê zor hebe lê Emerîkiyan pişt wê ra hevdîtîn wek dibe lêderê Qesedê ra û ê Mesedê li Rojavayê Kurdistanê bi wan fehm kirin da ku wê rewşeke taybet hebe ji bo wek em bêjin pratîka vê qanûnê li Rojava û Bakurî wek dibe Rojavayê Kurdistanê û Bakurî Sûrî. Yani got em taybetmendiyekê pê din ji bo wek projan alîkariya proja bikî tiştê din tiştê wek dibe mirovantî yani tiştê mirovantî qanûna Sîzer
الوان تطبيق نابه انه وي ريفكن كو اف سازين جواكا سيفيل ي مروفانتي درباسا هرم ببن كو اليكاريا ملت بكن كاكي ابراهيم نها در روشا تئوریه ده دکارن امریکی و سابیشن دی لسر عرضه دواری پراتیکی ده نها لروجوای کردستانی لیریا سوری تیب کارانین بشکی حریما روجوای کردستانی هنجی دبن کنترل رژیم سوریه ده بازار سوریه بازار رژیم سوریه ل کردستان سوریه هنجی خودی باندوره گلو ادیک دی تو باندورا خوال سر نشتجین روجاوای کردستانی نبه؟ براستی و زور هبه لی دبه وقت دبه امریکی جی و ریفبری جی جهت خواستن تشتا بکه یعنی گور کو تشتی کو نچه بونه یعنی مجی بریا راگاندن بیست کو وقت دبه تشنا هنه بدولار که بدون بستینن وقت مسئله تدی بری دماکه جبو گنم و جا تمنی ویلی خستن بو که ابراهیم دخوازم بابته که بزانبم هر در روژا جی کرنا یا سیاسی زرده کو تجی دست پیکر یگو دوهی دست پیکر ده همان روژه در آگهاندنا ریکفتنا انا کسل گل پارتین یکیتیان اجتماعی کردیم گلو پیامک بو سمبولک بو نشانه بو ده همان روژه ده نرخاندنات سروی بابتی چیه؟ براستی تلک تشتکی بالکش بو که وقت دبه کرد روژ آوا بونا یک وقت دبه دهوجی داخویانک جی تف در خستن و حتی سفارت امریکی آشامه واجی داخویان بچار زمانان در خست یعنی بزمانی کردی جی کرمانجی جی نویسانده بون اف جی وقت به بابته که قانونا سیزار یعنی گور کو تی خویا کرن امریکی دغازن تایبتمندیه که وی هرمیدن دغازن کو هیزی کل سوریه ببن سه قوت یعنی نه دو قوت وک ترکان و ایرانیان و روسیان دخواست ترک و ایرانیان و روسیان تم دخواست انه کرد وقت به بسر رژیم واره حسباندن یان جی ترکی حوالدان دکر کو بناوی تیرور بوانخه لی بوان را ننجحی تشتی کنال عرده چیبون سه قوت چیبونه نه دو قوت وک جبو پیشاروجه کو گفتگو چیبون جبو چاره سرکرنا کریزا سوری و همبر سه قوتان به هر قوتان بره هاتا وقت به بلکرن کینا ایکو ترکی و قطر دا گریداینا و ایکو رژیم ایران و روس وان او دکه داوی ام بیژن اف قوتا کن وقت به سیاست دا جی وره اشکره کرن مسده و افیزن کو خاپی دا گریدای و وی داوی جی تدی انکسی جی تاوان بو و هیزا که قوون به پیشروجی کو گفتگو چه ببن و رولک باش بلیزه. بله گلک سپاس ابراهیم مسلم چاودری سیاسی گوشه پاریسا پایتخت فرانسه تلگلم. سپاس ورش.